Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese. Ndabasuhuje mu mwese mukomeje kudukurikira ku YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV, mukomeze mumererwe neza aho muri rwose mudukurikiye. Njyewe rero nitwa Estasho Musabyimana. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka by'umwihariko ku makuru ari kuvugwa mu mikino, ko by'umwihariko ku mukino w'amagare, by'umwihariko shampiona y'isi igiye kubera hano mu Rwanda ku nshuro ya mbere ndetse no ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afrika. Biteye bite BK Arena igiye gukora amateka yo gutangiriramo shampiona y'isi y'amagare, by'umwihariko kuri iki cyumweru igomba kuba rwose iri kubera hano i Kigali mu Rwanda. Ni inyubako rero y'imikino y'imyidagaduro ya BK Arena igiye gukora amateka yo gutangiramo shampiona y'isi y'amagare ku nshuro ya mbere, izaba itangiriye imbere mu nyubako. U Rwanda rero rurimo kwakira iya 2025 igomba gutangira kuri iki cyumweru nkuko nari maze kubigarukaho tariki ya 21 Nzeri umwaka wa 2025. Iyi nyubako rero iherereye i Remera mu mujyi wa Kigali, ahasanzwe hakinirwa imikino itandukanye, by'umwihariko imikino nyine ikinirwa mu nzu harimo basketball, volleyball ndetse n'indi mikino itandukanye. Akaba ni inyubako iberamo ibitaramo bitandukanye, ariko no kuri inshuro ikaba ari inyubako igiye kwandika amateka yo gutangiriramo shampiona y'isi y'amagare muri rusange. By'umwihariko UCI nk'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi rikaba ryarahisemo ko iyi mikino nyine uyu mwaka wa 2025 igomba kubera hano mu Rwanda, by'umwihariko akaba ari ku nshuro ya mbere ku mugabane wa Afrika no ku nshuro ya mbere nyine hano mu Rwanda muri rusange. Ni irushanwa rero ribura amasaha make kugira ngo ritangire. Muri iyi nyubako rero guhera ku cyumweru ku isaha 4:10 za mu gitondo nibwo rwose hazabanza guhagurukiramo rwose abagore bakuze bazasiganwa intera y'ibirometero 31.2, ni mu gihe bazasoza ku isaha y'isa 6:55. Ni mu gihe rero no ku isaha y'isa 7:45 abagabo bakuru nabo bagomba kuzaba batangira gusiganwa n'isaha, aho buri wese azasiganwa n'isaha ku giti cye, by'umwihariko basiganwa ibirometero 40.6. Iyi shampiona y'isi y'amagare kandi yitabiriwe n'abakinnyi 919 bavuye mu bihugu bitandukanye, aho ari ibihugu bigera ku 110 hirya no hino mu isi. Akaba ari irushanwa rwose rigomba gusozwa ku cyumweru tariki 28 Nzeri umwaka wa 2025. Abagera kuri 730 baturutse mu bihugu 46 bahagurutse kuri Kigali Convention Center basigana ku igare mu buryo bwo kwishimisha, by'umwihariko bakaba bari gusiganwa ibirometero 15 kuva ku isaha y'isa 7:15 rwose bagendaga bazenguruka. Ni igikorwa rero kibanziriza shampiona y'isi y'amagare 2025 igomba rwose gutangira kuri iki cyumweru nkuko nari maze kubigarukaho. Imihanda rero banyuzemo zanifashishwa muri iyi shampiona y'isi ni Gishushu, Nyarutarama mu kabuga ka Nyarutarama, kuri golfe Minagri, KCB, KBC, Kabindi, Kimicanga ndetse n'ahandi hatandukanye. Nkuko nababwiye rero iri rushanwa ry'amagare rigomba gutangirira hariya rwose muri BK Arena, hariya rwose Remera rigasoreza muri Kigali Convention Center, aho rwose bigaragara ko ngo na team Rwanda ihagarara u Rwanda muri iyi shampiona y'isi, nayo baho abakinnyi bayo bavuga ko bahagaze neza cyane. Nimero ya mbere ku isi mu gusiganwa ku magare Tadej Pogacar nawe rwose yamaze kugera hano mu Rwanda kugira ngo nawe yitabiriye imikino ya shampiona y'isi, by'umwihariko igiye kubera nyine hano mu Rwanda. Akaba rero ari umunyaslovenia w'imyaka 26 wegukanye Tour de France inshuro enye, ndetse kandi wanegukanye shampiona y'isi mu mwaka wa 2024 iherutse kubera i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ubu rero amakuru ajyanye n'amagare rwose tuyabakurikiranira neza cyane kugira ngo mujye mubasha kuyakurikirana kuri Susuruka 7 TV. Nandi makuru kandi kugenda avugwa hirya hino, reka tubabwire ko perezida wa Ferwafa Fabrice Shema yahuye ku munsi wo kuwa gatanu yahuye na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Mu biganiro rero Shema Fabrice yaganiriye na Gianni Infantino, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Mu biganiro bagarutseho nuko yibanze ku kubaha u Rwanda rwahawe kwakira FIFA Series 2026. Ikindi kandi Ferwafa ikaba igiye gufungura FIFA Academy, ndetse kandi ku byo baganiriyeho
hakaba hari kukubaka ibibuga bine ndetse n'ibindi 10 bito ndetse no kongerera kandi ubushobozi amakipe ndetse n'abasifuzi ndetse no guteza imbere umutekano w'abakinnyi. Andi makuru kandi ari kugenda avugwa kuri stade y'akarere ka Rubavu, kuri stade Umuganda ikinirwaho amakipe nka Etincelle Marine by'umwihariko yakirira kuri icyo kibuga ndetse ndasize n'ikipe ya Rutsiro. Nuko rwose kugeza kuri ubu ngubu ngo ikomeje kugaragara nk'itagira nyirayo nyuma y'uko hangiritswe ibice bitandukanye by'iyi stade ariko ntagire ubisana. Ikivuga kandi nuko n'intebe abakinnyi basimbura bicaraho ndetse n'abatoza zamaze gusambuka. Ikindi kandi kiri kuvuga nuko Muvunyi chairman wa board ya Rayon Sport Association yiyemeje kwishyurira kimwe cya kabiri ku bafana rwose b'ikipe ya Rayon Sport bifuza kuzajya muri Tanzania mu mukino wo kwishyura bazakinamo n'ikipe ya Singida Black Stars biri mu Rwanda, aho nayo kuri uyu wa gatandatu iri bukine n'ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa moya z'umugoroba. Umufana wese rero wifuza kugenda ngo n'imodoka rwose aramwishyurira 50%, aho rwose ngo kugerayo ari 100,000. Ubwo rero niba umufana yasabwaga 100,000 by'amanyarwanda we haramwishyura 50. Umufana by'umwihariko urumva ko azaba asabwa amafaranga 50,000 yonyine. Aho ikipe ya Newcastle yatsindwaga n'ikipe ya FC Barcelona mu mikino ya Champions League, nyuma rero y'umukino kapiteni wa Newcastle United umunyabrazil Bruno Guimaraes yatangaje ko gukina na Barcelona bigoranye cyane kubera uburyo ngo Barcelona ibikina ifite amacenga menshi. Akavuga ati rwose Barcelona kuya ku mupira biragoye, wiruka inyuma bikarangira unaniwe mu gihe kandi ngo niyo ufashe umupira uri umukinnyi uri gukina n'iyo kipe ngo kubera kuba wananiwe n'umupira ntabwo umarana kabiri ufata ukabura icyo ukoresha. Ibi ngibi rero yabigarutseho mu mukino nyuma y'umukino bakinye n'ikipe FC Barcelona muri UEFA Champions League ubwo batsindirwaga na FC Barcelona ibitego 2 ku gitego kimwe. Ndabashimiye cyane mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV, mukomeze kumererwa neza cyane. Wowe utarakora subscribe uyu n'umwanya mwiza kugira ngo ukore kugira ngo cyo dukomeza kubana mu biganiro byinshi bitandukanye. Share, comment, like, inyunganizi rero wakanika muri comment cyangwa igitekerezo, hanyuma rwose tugakomeza kubana neza kuri Susuruka 7 TV. Ubwo rero icyo twabizeza nuko amakuru y'ibijyanye n'amagare umva ntabwo mazayabura. Susuruka 7 TV mukomeze kumererwa neza cyane. Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese.